Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa. Še enkrat z komentatorskega mesta tu na Fazaneriji v Murski Soboti, kjer je pred nami še drugo srečanje v tem 28. krogu prve lige Telemach. Pred nami je obračun med Muro in Olimpijo. Šlo bo za 73. medsebojni prvoligaški dvoboj teh dveh ekip, 32. mimo grede, odkar sta ekipi doživeli, kako bi človek rekel, pravzaprav bankrot oziroma renovacijo, ko sta se obe skupaj vrnili v prvo ligo, ki bo zdaj podal žogo v kazenski prostor Mure. Prva priložnost takole standardne situacije za Ljubljančane. Dermastja je na koncu ujel to žogo, ja, pa tudi v prepovedanem položaju je bil, mislim, da Muhamed Begović. Očitve v Celju je očitno močno razjezila tako vodstvo kluba kot strokovno vodstvo. Murašev Kurtović strelja! Prva priložnost na tej tekmi po veliki napaki Olimpijine obrambe. Tam sta se Muhamed Begović in Ristić zapletla. Kojić je seveda odigral v ti dve omenjeni tekmi za mlado reprezentanco proti Bosni in Hercegovini in Norveški. Gotovo izgubil precej energije. Dermastja iz vrat. Dermastja je tam trčil Antolina. Dobro se je izšlo za Muraše. Antolin je staknil tule celo poškodbo. Seveda novo dogajanje v našem državnem prvenstvu. Tekme 29. kroga. Tule gre žoga proti Digi in prvi strel Olimpije tudi na današnji tekmi. Pade, to so Muraši že ugotovili in so nekako nevarnejši tudi v teh trenutkih. Kasalo je po odhodu Petroviča. Priložnost! Prečko je zadel Proleta. Kasalo je prevzel proti oddaljenejši vratnici. Tam ni bilo nikogar od Olimpijinih nogometašev. Tule zdaj Diga, ki ponovno poizkuša s predložkom. Ofori lahko strelja. Ofori meri proti desnemu zgornjemu kotu vrat. Za Oforija, Pedro Lukas, Kojić. Kojić strelja odaleč. Dermastja je žogo ujel. Dobro, zdaj tako Kojić kot Dermastja. Verjetno, če bi vam pred tekmo kdo ponudil točko, bi jo z veseljem vzeli. Pokazali pa ste verjetno še za kaj več danes. Se strinjam. Pred tekmo bi absolutno vzeli še celo, če bi dodali nulo zadaj. Tako da ja, ena taka težka tekma, bom rekel težka z tega vidika, ker smo igrali dosti 1-1. Sicer to smo predvidevali. Mislim pa, da je bilo kaj več v igri. Če bi bili malo bolj odločni v igri naprej, mislim, ko smo imeli kar dosti, koliko je Olimpija danes tam dala možnosti odzetih žog in v tem elementu, evo, da bi bili bolj odločni, bi po moje prihajali še do več priložnosti. Ampak vse skupaj gledano, vsaka tekma za nas je važno, da nabiramo točke. Olimpiji letos še nismo vzeli nič, tako da evo, na koncu koncev moramo biti zadovoljni. Ne nazadnje tudi pred domačimi gledalci, v zadnjem obdobju res pridno nabirate točke, glede na to, da imate tudi do konca več tekem doma kot v gosteh, je to tudi nek dober pokazatelj tega v luči boja za 8. mesto. Tako, to smo pogledali, ko smo imeli še mislim, 10 tekem do konca, smo pogledali realnost, da jih imamo več doma, da izkoristimo to, vidimo takoj Faznarija za trud, za vnemo, ko si želiš, potem te takoj nagradijo z aplavzom, z spodbujanjem in to moramo maksimalno, to mora biti naše orožje absolutno v tej borbi za 8. mesto. Kaj iz današnje predstave še dodati, oplemenititi in prenesti na naslednje tekme, da se takšna tekma, ko imaš več pol priložnosti, ko nasprotnika omejiš, potem res preobrnejo čisto v vašo stran za vse 3 točke? Pa dobro, to je taki dan. Danes je izgledalo, kot da žoga ne bo šla nobeni, mislim, ko se čutil tam od 60. Nobeni se nismo nekaj dosti ustvarili, ampak mislim, da smo bili dosti bliže s prečko, z 2-3 situacijami. Kaj narediti? Nič, čeprav bo nekaj podobnega. Vemo, v kakem nizu so. Spet ena tekma, ki moraš biti maksimalen, predvsem v odnosu
do te igre in nič, gremo pozitivno, razmišljamo, da je čim več nič vzadaj in da čim več golov zahmo do kranca in bo ziher nasmeh na obrazih. Najlepša hvala in vso srečo, gospod. I'm guessing you are disappointed. You gained a point, but the performance wasn't what you were expecting, was it? Very far away that we were doing in the last few weeks. Disappointed because it's true that we have the control in the first half especially. But we were slow, we attract them, we bring them when we wanted, but in the final third, when you don't have people in the box, it's very difficult. We didn't understand that point. We arrived to this final third, we find the pockets, but when the players head up, nobody was in the box. So stuff that we need to keep working and improving. Your defender, Ahmed Muharbegovic, said at halftime that the pitch was also quite slow today. Does that maybe affect the way you wanted to play? Yeah, but listen, I don't want to complain about this. This is football. The pitch is slow for them also. Obviously, we are a team that we want to play, but this is modern football. We need to be able to adapt, so this is not an excuse. Today, we didn't shot on target in the first 45 minutes. And why? Because the grass? No, because we didn't have clear ideas. We need to be sometimes critical with ourselves, and obviously we need to improve and keep working. If you could take a positive out of this game, if we look back, it's at least a clean sheet. You didn't concede. Is that something you can build on for the rest of the games? Yeah, we like to have something positive from this, but it's difficult. It's difficult because if we want to finish in the top three, you need to come to Mura with all my respects and win, because we are Olympia. And it means that if you don't compete, if you don't fight for the club that you are, it's very difficult. So, as I said, we need to keep working really hard and now look forward, because it's nothing that we can do now. Thank you and best of luck to the rest of the season. Thank you. Verjetno se bova oba strinjala, da si danes na nek način eni ne drugi niso prav posebej zaslužili zmage. Je remi brez golov pravičen, čeprav vem, da vam ta točka ne pomeni prav dosti v luči tega, kar želite še narediti v tej sezoni. Ja, prvo definitivno je bila težka tekma. Mislim, da iz obeh strani ni bilo neke velike priložnosti na celi tekmi. Mi smo prišli po 3 pike, ampak ja, nismo si v bistvu zaslužili teh 3 pik in mislim, da bi na koncu remi zaslužili. Kaj pa je bil tisti nejeziček na tehnici pravzaprav? Kaj vam je danes manjkalo v smislu neke kreativnosti v napadu? Pa jaz mislim, da predvsem energija. Mogoče smo bili malo prepočasni že žogo, bi mogli vseh hitreje zaključovati. Ampak ja, moramo delati na tem, predvsem ta energija nas jo moramo imeti, s katero bomo lahko mi prišli do zmag in nadaljevati tak in to je to. Sam, če se malce ozreva na nekatere prejšnje tekme, vsaj neka pozitivna kljukica je to, da ste ohranili čisto mrežo, kar je pravzaprav bila tik pred reprezentančnim premorom tudi določena vaša težava. Ja, mislim, za 0 od zadaj smo zadovoljni, ampak ja, mi kot Olimpija moramo iti vsako tekmo na zmago in s točko definitivno nismo zadovoljni. Hvala in srečno. Na koncu lahko govorimo o še eni pomembni osvojeni točki na poti do željenega cilja, ki je seveda to 8. mesto. Ampak če se ozreva na prvi polčas, tisti 2 priložnosti, verjetno je bilo v igri tudi kaj več danes. Ja, seveda, če pogledamo potek celotne tekme, mislim, da smo si zaslužili tudi zmago. Ampak ne glede na vse je izjemno pomembna točka v igri za obstanek. Ampak jaz mislim, da te priložnosti bi mogli še izkoristiti, ampak vsi smo se borili, tako da izjemno pomembna točka. Zadnje 3 domače tekme so pokazatelj, da vam da tudi Fazanerija neko dodatno mero energije, 2 zmagi, danes še remi proti močni Olimpiji. Je doma tista trdnjava, kjer boste nabirali te točke, ki jih še potrebujete? Ja, res je, doma je vedno lepo igrati, še posebej, ker so tako dobri navijači zraven, tudi Gringosi nas podpirajo vsako tekmo, ljudje iz Murske Sobote pridejo na vsako tekmo in to nam igralcem zelo veliko pomeni. Tako da ja, se strinjam, doma moramo nabirati te pomembne točke in tako dalje.
se mogoče še ozreva na tisto končnico tekme, ko je vendarle Olimpija imela dve, bova dejala pol priložnosti, pa ste tudi vi dvakrat ključno posredovali, verjetno tudi sami zadovoljni s predstavo, ko je morda včasih vratarju težko, ko nima veliko dela, potem pa v ključnem trenutku mora biti na pravem mestu. Ja, res je, zato je ta naloga vratarja tako težka. Mogoče celo tekmo nimaš nič za delati, potem pa pride ena in od te je odvisno, ali bo nula na koncu ali boš zgubil. Tako da treba je biti celo tekmo skoncentriran in noter v tekmi. Najlepša hvala in vso srečo. Hvala.